Ini kemudian nanti Papua along Water National LAC pen pantame apor nanti Kipon apor nanti Tungkin pen kacuro pajadi law center committee apa lasi ini amot pialang itu kita cekan pun ladake leadership kosonsi itu leadership mate kosonsi itu rapan kacaripon kijaban kapapran konjuma labangsu kacetan kacimum apan sini itu central kan nanti Papua lasi pini itu dah kacetong angke ini itu APSLC leader side cell pini itu ada ini itu chief lo ini itu masar jaya kathar IAS retired lapen dak long kang itu angkame APSLC apa kijapon papran samja side cell lapen itu jaya kathar sa agung kami dunlong leber sida ladang apran auditorium marlo keplan set asongjap di asongjap putu anda nang letuga APHLC upfront runner leadership side sini medan lasi ini tu mak kapar sa adunle ini dun sida APHLC leader lo auditorium lo atau sikan ya bang sida APHLC leadership kan tu akan dari itu nol kalau lagi lasi ini tu hexer tu ini tu masar jaya kathar pencenglo intellectual atau kami pulo leader pulo tekukuson abang soban kadu ko kita bilang nali tu kami charge kami nali ninglong charge kami lasi ini tu panan kethan ini tu kacini tu natengke leader pulo tante lake hanta kali ra asa kor ini loh kan Johnsi itu Johnsi ra akinang jiasai ra atu makin ma ra atu kamatha ra atu kaninje hai helam ra atu ke claim hai helam kapame senja pa ke claim undet abang lahin lo leader lasili tumlong APSLC amhang nang ket pen ke tumlong ini masar si tumha nang jabon lo lasolo ini tum purti mo celandam lo bulo tante haro kresil kebra trokebra haro kresil kebra trokeb aning pen APSLC purti mo landam lo bulo tante APHLC leadership lagi entire Northeast along si kam piklen. Kadu beda sini lo kene. Lason hak si non kiransia por hut tame non ini tu masa jaya kathar ke claim pon bo asai tame ini tu yang si rat ajak ko maka ini tu masa pan si anti election kapahar yang long luputan de puthon APSLC Karbian long and Silsot kali 7 states long lupa energy kita ini sejauh Jaya Kathar he is not a leader only confined to Karbian long and civils he is a leader for the entire Northeast tribes people that is acceptable lasi nilihim ka na pora ng POA na paniliphan din kali kadukoy para lasang nagkarwa lasi nilihim ninja itong mga lahendo my experience in the APSLC nili APSLC ano jaya kathasa ano sai ikan kacera dunglong laki niliphan kupay kimit hektik lubos nililing sa matapon lasi Lason kaksi itu pindah ke cetong orang angkame nang itu moy pagi nang ilapo cetang ji isomara pa ibong maria pa imu maria tu pa cetang ji yes I got to work with Jaya Kathar at one point of time lagi cetang ji lasi ni di pontung mana lahen lo
na itu kaduk ko ina ning sa kabinane je ile to makemang sunsedan na mathanane ile to APSL selo ile to central ile to gym alani arja cook silo lapan alani karja cook lo ile to pipita jetong ana songja ame ile to alani pha di rap kunji pha aja ko pakin en kusi ni ning chonang ko na dum pha lasi adusi nili kaninje kantum tu bela henno la petty personal opinion I want to place before the central committee and in this August house idini ki pontum ba henno ini tum rak asak gorsi kache plan je tu ini tum rak kaninje haide lam kaninje ne tu rak ke claim haide asai si tu ke claim ne tu la ka rak ke le send aside la sini tu nili pat central committee hari ni pajil hanggan tu je itu wrong roof kita mabut wrong asore tu hard arle kita pin kok ko itu hard pohon karwa di kok plenty si nakapa ti nili APSLC central committee padu milchurung itu je wrong lo itu damu bukan wrong asor pada itu poho e bakta tende dan ji alam itu masih itu karcu balon klaim ini lalu itu Sudahnya jadi last ini kan ada personal opinion if the central committee they accepted they will improve last if wrong dalam program itu ini thana orang masih carcu ini ini thana orang masih carcu ini thana Allah masuk jaro Allah masih itu carcu ini tu dah kaduk ke leaders itu dalam Poho ang orang kita yang pakai itu bini ben ke klaim pun ada luar pasti central committee yang cek roy pun ada di lini ngarok di kanjan selang teknologi yang terbaru sekarang Juru par video mikrofon siaga hai